Ekitabo kya Zaburi eshura ya 26 obujulizi bw'omuntu ohikiriire. Zaburi ya Dawudi. Onchwera orubanja ayi Mukama, ahakuba okwishikirira kwanje niko ngendiiremu, kandi nyesigire Mukama ntari kubanganisa. Onshwijume ayi Mukama, ongeze olenje omutima gwanje n'obwenge bwanje. Ahakuba embabazi zawe ziri omu maisho ganje, kandi ngendiire omu mazima gawe. Tinshutama n'abantu batiine mugasho, kandi tinkwatanisa na ndyarya. Nyanga omutwe gw'enkozi z'ebibi, kandi tindishutama n'abasiisi. Nabisa engaro zanje ntiine rubanja, ngu mbone kweyinguririza itambiro ryawe ayi Mukama, ninyeshongora munonga eby'okusiima, nimanyisa emirimo yawe yoona erikutangaza. Mukama, nkunda obulaaro bw'omu nju yawe, naye ekitiinisa kyawe kituura. Otampwerekereza n'abanyabibi, n'obugakuba amagara ganje n'abashesheshagama. Ab'emikono yaabo eyine itima, kandi ab'emikono yaabo eya buryo eijwire enguzi. Konka nyowe ndyagendera omu kuhikirira kwanje, onchungure ongirire embabazi. Ekigyere kyanje kyemeriire aharinganiire. Ndyahimbisiza Mukama omu iteraniro rihango ry'abantu.